Bok svima, ja sam Ena i dobrodošli u novi video. Prije svega dobro jutro jer trenutno je jutro 8 sati. Uglavnom, dobrodošli u novi video vlog. Vidjet ćemo što će izaći iz ovog. Nadam se da će biti zanimljivo i da, ne znam hoću snimiti jedan dan, 2 dana. Ali ovo je video u kojem se malo mijenja moj način snimanja i to. Tako da vidjet ćemo, isprobat ćemo nešto novije, nešto drugačije na kanalu, pa zašto ne. Tako da, trenutna situacija, danas je dan kada konačno idem na cijepljenje. Da, jej, da, ali do tad, jer to imam tek u 2:30, do tad imam mog posla. Do tad imam to do, ajmo reći, listu. Možemo nastaviti s video vlogom. Evo mene sa cijepljenja. Prva doza gotova, za 3 tjedna druga doza, tako da... Da. Nadam se, sad se osjećam dobro, nadam se da će tak i ostati. I trenutno me još ruka nije počela boliti i nije mi ništa, tako da nadam se da će tak i ostati. Tako da to je to. Ništa, idemo dalje s danom. Svima, znači naspavanost na maksimalnom, level max. Prvi dio papira gotov, sad idemo na sljedeći. Uglavnom, znači, išla sam u 8, nije bilo hladno, ali onak, nije bilo baš ni toplo za rukave kratke. Sad se točno topim. Sati kasnije, trenutno je skoro 3. Još uvijek se dobro osjećam, što je super. Malo me boli ruka, ali samo onaj dio, to jest tamo gdje su uboli. Tako da, to je dobro, poprilično je na kraju dobro prošlo. A sad, pošto jučer nismo, danas ćemo editirati video koji sam snimala prije prošli i ovaj tjedan sam snimala, tako da to bi trebalo izeditirati, bar početi, jer jučer nisam ni počela, a mislila sam bar da ću početi. Naravno. I iskreno nemam neki plan za danas poseban, tako da to je glavna stvar, više manje. I to je to. Idemo se baciti na editiranje.